Kwaba obi for GTV the name still remain of Buffalo by Akope and there da for frere ade dia ma yakatremada abodwema emoje di afuri sign there na wo se dia seda ma okese no ene me ma mensam nya tenteme wo guest or son no kese power Christianity and politics mo me guest kese power evangelist mo kwaba obi for GTV meje osumini na pome rade adom me ho ye na wo so ye nyame adom ukade ase fache na nzemia me hu se na asa won tiapo na ade so asa ato nani enema mienu on tiapo na ade asa ato nani odo ma obi for GT nti na to yes friend na waba nti you are great, you are lucky to have him on the platform. God bless you, a man of God. God bless you too. Christianity and politics me da se me fa kwanja we so achia bibia wo hwe obi for GT. Yes. Na me chia madofo Avia Bible Ministry. Yes. Na me chia me manyina na me chia wa awon so me chia ohoho na obefra ye mu no oba hoho na me chia na baya sonde no the international woman baya sonde no na me chia ono so me chia me am hu kani on ne pam me so fontale obi dia ba nta de ne se de oka bia no azo hu evangelist Steve oba pam no fe style bia be wo so wadwudwu bia no enye outside behind the scene. Yes. Christians and politics. Yo, medasi. Yes. Sana pesa eba no. Because yemu yenku ade. Yes. Sana tie. Yes. Na nipa bia no. Uda hwa. Ubebu akonta. Yes. Sane enuma ne yedai. Esitie. Sana tie. Nipa bia na asase we so a ebebu na tan ansa na wawu. Epato wate ase. Yes. Enti se we wadwun se bia wo ye bone na wasachira. Ansa na wawudi a ene na atwan wanhwe a na wawu obonim na ebu atan a eye atan a de obekọ oseyi epato wate ase on se ewa before adwene mu se otumi di bone saa kra na so okonu kotodwe nim sere nyame a nyame de beche no. That is the poor thinking I wa Africa for it at what you say on se entisa de tie nie Bible say beni nje odi bonye ni wuo ho. Yes. Chiso asachira na adwene. Ti asem ni ye. Enti se wo ya de bonye ni mpa a. Awurade mpesa obe den. Kan ye awurade mpesa obewu. Awurade mpesa obewu because wu ebe ha no. Mpesa osachira nsan no. Se wu se ne e wo obonim a. Enya ne dia. Yes. Wakoye spirit bi ejapade. But ono nso na oye den onwene wo. Enti nko pese wu da ho a obaye ne dia. Sane ebaya na nimi mwiase e wo bonsam anim. Because utumfo nyankopon ene obonsam epem challenge. Yes. E hyase e wo bro no ankasa bo ni wiase. O de mechire no. Omo ne pem challenge abepem ene. Yes. Nti ene ya ehwe challenge. Ene ono no bonsam ne nyankopon ye dai. Epem. Ene bonsam na to na dwuma yefo na sofofo egu asase wi so. Yes. Ene nyankopon so to na sofofo ye dai. Apeti asase wi so. Ba de tie ne se bonsam de no dɔɔso. De ma bonsam de no dɔɔso ne se ekwan a ye fa so atwe ho firi nyankopon ho eye bebre. Yes. Ba ye kwan a ye fa so eba nyankopon ketewa bi. De obetwe ne de wo hia kwana bia ye se upeja kakra bia no an watwe ho firi ade ho. Obi medase. O de me chere. O de be beru ade ne de kakra ketewa bi ma no de ama ye nyama pa ebe so awurade ani. Sanity. Nti ade bi ano odin a se wantintim na wundo nyankopon a wuntimi nye. Yes. Because Marty said na wo kan no de amount because na nyankopon no kura no o de blame we hin enti sa me man na on fa ma me o dada me what you say but don't forget to say nyankopon promise Kristo ye ne ba ko o se hwe me de wo ko purpose enra na me ko krum ko ya de na me ko me ba bi ho fan se we papa pani otonton anyo ne ade na me ko pa bi a me de beto matale na me ko no because no say papa hu wache na me so ade ato mani say na me kan so papa kafra na se me ha me am say ade no bi sa me say purpose a Kristo de ba asase we so ene de purpose a Kristo de ba asase we so wa am na ene de what the point no ono bi sa me sa question me de to me kam de ana enya account de me de kam hu say purpose already ba wi ase say oba ba je ademoyefo perfect bibia nka hu biem yes bibia nka ho biem wasase we so se enye se oba beje ya nka oma yes tinie o
Kristo amma so ba be preach you. Yes. I be preach me. Tinie. But oba purposely say o de no boba for the yenkunu. Na ye nya asum. Yes, sir. Yes. Enti bisa ho say sofo a o se nyame afre no one ne purpose ne say. E sofo ne bisa. Papa ne bisa. Me bisa wo hwɛ me o minim so hwɛ me nim so hwɛ me. Won se won matwa o. Sofo a nyame afre wo. Wo so purpose ne dey. O purpose ne say obokɔ asɔre Sunday. Correction ne be ye ma no asese agu ka butu na ade akwa ana. O purpose ne say obesisi mansions akese na anu obusuafo nko akodam ana. O purpose ni say obenye wiase japade nyina no na one day wo de kai kwa na gingran wan so bi wana bisa won say o purpose ni dey powerful. Rev what you say? What you say? Ti papa ni bisa ma say no me gina hodin ana me start say me church no mo enti me church papa na kodu baabi o say papa we great. Yes. Nyame wa nu ho say odo ba say be yesofo. You are indeed and yes, be a woman chain and make us me respect your opinion because asembia me no say from day one. Oh yes. Even the secret things. Me who be a high public. Matthias eh. Okay na say ade win we enifa pem. We ye den a ebebu ahwe. We na wo papem. Ade win we ha ye de etebe ebube ne betia. Me public intina me person. Ntimi so this man he doesn't speak like that. On kasakwa. Papa no Roma here. Me timi no akọ osisi ase ba. I want to me say mentro because we him say asem na. Me ne kasa no. Na matter this for logo. Ebon. I say plate bi. Na ebon ha. Enti unim. Awa na Yankopon ka kire me say ka kire wo ba we say me de ne ba asaso we so me di elder. Ti me hwe na nim di na me ka say. Ena me ka asem bi a kire wo. So sofu metie. Na me hwe nim di na no ho wo so. I say, Papa, we great. Asofufo be brain aka kire me. Yes. Na me say na wo asole a wo ko matter de so mo bo aboro. If you say so nim di eye wo hu a ka wo ye elder. Papa ne ka kire me straightforward. I say sofu in fact nyame enu no ho say odo wo ba asase we so say be kana sem. Nti na me bisa say yes say asofufo e betima betina public. Na nyame na ye kire me say we be wini nyame na ye kire me say we be onsusu so mom na de tokwa ba. Every individualist bia wo ne nyame a ode ne ho atwere no. Yes. Ti asem ni yi. Ti pa. Adwuma reverend wo yi. Eye media adwuma wo yi. On say they be a me friend reverend. Yes. Obi beka say edi ntina me friend sa. No. I know the reason why I'm a friend because I have the God eye to see something in you. Yes. But the otiabon training who sa into be from mere person. Ti asem we sa na nyame adwuma ne tie. That's all spiritual eye na be hu. Oh yes. But we gina bontin nim de ohu. No. Say even or so fumpa and funny dibi ekura no. Yes. Obetima ye agbishop. Ase ebi before ye hu say o ye so for atike mu kwa ne hu so ye kasi. It's not like that. It's not like that. And inti obia won a spirit or den ho atwere no. Inti ade a we be ye no sononko from we. Sononko from we. Sononko from we. But ni nyina no Yankopon summarize ni nyina. Inti don't forget so osimoma ni nyina mbom nye den. Enyini. Inti kabre ni dua. Sanete. Utie de me kire no. Utie pa. Sanete. And inti no ye wo so for asabi ukọ ne nkyese bia ukopa akwankyera. Na se wo yo oba. Obetima ka kire say bra na me no nkonko ya ade wi. Na Yankopon mo. Even say opa wale akro be ka kire say ma me no nkonko da. Na me akwankyera. Oh yes, I know everything. Remember what the point is. Na me nkonko ye akwankyera ne mo. Me baby ba me nchen. No ne say bi no so fu bi nanam. Oni me be di secret in komobia. Already anybody can prophesy about the so no we programs kakraka no. Utie. O hwema ni me din asofo. Obi a o yesofo na otumi ka sofo ho asem sa no. Am say hwede nyam be ye. Me ma ni 3 days. Say sofo we ya o ye program we 3 days. Erade Yankopon say me kan kire wo me ba we say. Wo sofo we 3 days omo mudi na chi nyina badwane ago. Abeka ne nko a. By say free wo de be ba wo so. Abeka say o peso wale wo. Onu be isi. Kai abaya no hwema ni me din o say sofo. Wakaka da. Sofo. De wo kan die menye den. Nyini. Because obi a won kan sa. Oha na me ka say okay mate. Onyini akọ. 3 days. Ena sofo no de di na chi pa okonkran.
bibia e masa entokwasi ye se so funu esese mape we ansana me ba no so ne de ne bam ono na de betim anim se onye den so funu se obeware no nyame se one ne kwa akoda na ode sebi ade apepa na se na ode aya akwankyara ma no what arrant ubisa me say what arrant enti me ba no bebi sa me say enti so for sade we e wo bible ma na me na mjanga maga kone koye tie enti okache me say se me confirm say e ye right thing dia obeye na me ka tell ni say bible say mo wani mo hu ade mo wo we wonim sade na so for ne kan no ene twero se mu enti jai ene ojaye ye me masira o ka sofo and the way nti ama me sofofo na me gusu no dia me medi mani ehu ni dia to me ne ma as a man of God because me card e ka dia be chi eti diomo ye eni nti no diomo ye no e spirit bi ene control omo obi ti mbegina nyame ya kyerem se hu jata ene aponche omoku na wanyansa wo jata ne aponche wa hwe hwan na bebo no me da se enti e spirit a omo no na control omo ho what you say enti omo control madwuma yefo nyina enti ade na sofo ne be no wo wote nche no hu sa ade wenye papa yes ti asem ne yeyo but ne kan no ye wo den efise o ye sofo panin enti wo hu se sofo a ono ne tufo na sabe onu obi akwakoda aden just because of nipa ne pa kwankere enti o de afaso ene nanda it is a type of sa nipa kro no uhu na spirit ben no de ne ho atwere no me pat what you say bi nya ahwease don't forget to say bi say ahwease etim beja enipa ho akono se na nkyenam akwankere ma na epatre na kuntunkuru so ye eno na mo consider sa se bia in the bible enipa ho akono se nkyenam in the bible me person just entimi ma se bo a na de ori ye no efiri nyame na mom ahwease na de na boho. What is the meaning of ahwease? Ahwease na se bia ade na me ye no na bibia kwatweme am so fu be na was asase a onim quotation Galatians 5:19 so fu be na enim no aka asem e ho what you asem na say o kan ya akokuduro 20 o say momma mani na ho say abo ana me boa inti so fu be na enim sa quotation na fe momma mani nda ho na say we disobey nyankopon asem a na say wo kohwe form a then you are true man of God of demon. Wow. And so for being to me, she has an edge. Nyame nkokoma nyame ma na ewe na nkaja nkokoma ma cheba. Me be this of my hwe aseda. Say ni minimu nkokoma. Oh no. Na ka what dada. Me hwe asende you hear it. Tie se me ni you. Se me upa obi bia one me sen. Hwe ase ni ma na say wo yes of dwuma ntime hwe ase. Tie ye won so hwe. Inso hwe bia no etwa se wutimi sia no. Don't forget to say Job na onye sofo but oye believer anything dey be ameka say nipa bi wo ha oye gidini ba wanhwe ni oba be ye hu te say adwuma ye ni na odi bieti wow oye gidini ba wanhwe ya oba be dane adwuma ni no ayera good oh asase wesu na wote Ghana asase wesu twa so hu say eye nema mienu ye wo gidini na ye wo nyame adwuma ye ni but wanhwe ya sa gidini baba wo nche as a man of God but no a believer. Yes. What you say say and a believer bia no oye na de te say sofu pepepe nti wa hu a say onu wonim de ekoso wo me da say but no oye gidini nti don't forget to say Yesu Kristo bia bra abrofo no ye ni movie keke kura no wo hwa eduru ba bia ohage bi na watachi obi tie ntina Kristo yes a real it is in the Bible Hebrew and omo kan ye omo di kasa yes Yesu Kristo movie nti na so wa chere mu kakra because me da say me pese Bible no wurawura mu na nso sebio so fu bi ba wo nchen o pakeka ta so nan kura na you know the kind of person who move together because obi wo ha he is a man of God he has money it will be the money na fra wo obi wani you will never see demon in him just because the person have money inti nimpa bi o wisike bia nso no o kana sama o dwene ho o ye bone a wa nka yes o bi ti asem we o mitio pa me pa what point na say yes o ye bone a wo nya den o nka yes
just because of the money now or when into the car park high rank near there into woman respect but be in the wisdom of God no na waba say no come fa so no menya adwen sachera but who said the person is higher than you what you say na say eninti no the amount of fofo no bebre bi mo yes ha ne say obia woni nyame ode ne ho aye den atwere no inti sa spirit ni control ni say ko kan asem we ya no dimika no ko no akoka into oba say makoka asem no there be no say I will bless you yes me pato what you say inti ka bi so won say me baby on o ka kire me ofun so say opeso tu kwan kwa aburuchiri utie de meka no oyo oba o ana me bisa ne say die ti na opeso firi o man we mu kwa aburuchiri no say papa ya ka kire me say twese me bobra inti mi so me kwa aburuchiri akoye den akobobra na me ka kire ne say sa honhom na edi wachi e wo Ghana ha no na umfa nye yi no se wa anya papa tinie na wa anya trini ni na se honhom ne nyame anye mfiri wachi na odi full prayer e bedi wachi akwa America obekwa America kwa da bontin obebe fie with empty handed wow me kan asem ne kire no be 3 months to 4 months ni on fremeda opede dem ko atie obi sam se opede dem ko atie o mu se wa ko ba bia mo ma hyehyɛ ne nkom so betu kwa but in my era no na me ka true fact e de akire no I'm telling you me pese me boni din wow me pato what you say me yi ni contact aflow ye wie program me friend ya to speak out you hear no more here by 5 months to 4 months on frame crada yes just because maka and no class am I den akire no class am me ka yenti ma dane wutamfo ana sanete nti enna no ma mo mesikani bre yo mama brabom sa na mo nwene ne ya mo wo no ho he said nyum me dey ya ma totobo what you say the overton watu sa de metima to mato ade etimi please reverend ade please nyankopon akoma paaye obi a ya mbo no nyumtuni no try so beto nyum say person for so good yes so God is happy for that person yes enti wo ya bo se beto nyum a wo to nyum de onimo dada me de minim nyum good me ne nye de so me se me forcing to do something to proclaim his name tebane sa no boni trinko me kai me sofu bi pa na one day akotira so dem na me ko danya mi ase sofu isu bi nyum to onum to je Mike ni so be ka preaching kakaro amanyo so my God WC apode we na vale we hey so hu ya say sorry e ba pone no o de hinta yes inti reverend yemra ya sam no so yes inti no e ba na sa na obi a woni nyankopon a ode no atwere no na me bisa say now no omoboa because so futin be ka say Muhammad ba be dia konya na afi no ya be kana na kufu be dia konya the right thing omoye ya na am kire wade because as omumum e na susu jagu ye die baby am place ko no nyamfa ho but me lande abeti ase se bonsam pa tie na so fofo a opa ne nkwala ode omba ye adwuma ade omba ye adwuma tinie enti se bonsam apa ne sofo ye obonsam ba etwa so kosa abonsam sofo no ho yes na ode ni doctrine no ye den e di training ne ba ne ma no yes ti asem ni ye yo afi na me te wo question ase afi na me te question ase me nsem no so wanye stadia me nka asem a bla wo beti ase keke no ti so ko research biem what you say nti sa bonsam sofo no no wo ho no na di bi obeye bia ya bonsam ade but wo no wonye ne part nti wonka ne ho nti no on prophesize ma sanity nti da bia bonzo o hye nkom ko de one na de ehia mo omo apam because ani po no ba nante akọ no ho no ono so ya bonsam ba nti o koma bonsam no ne nkyerɛkyerɛ no ne sofo ne teacher de akyerɛ no yes me part what point na say afede Matias enti no se enipa no ho a do obeka bia no obebi obeka because esa na asem mo nyame hye ntro nyame se we ne be wi no baba no alusu poto hwe wo de wo pa ho ma me nka asem kyerɛ wo de wo pa wo se ko asoli bia ka wakoma na kokko tena ho utie de meka no na kokko tena ho se sofo no frɛw tienie na ɔka asem bi kyerɛ wo se nya no kura wa wo se nya no kura oh de bi mko tena be na sofo bi hye me nkomtro tienie yo me hye se nkomtro me sofo wi owi ode obekọ abrekire be tato manu ensi no asade tato afem boys am no manam no bia da form twe that is what I'm saying inti ehọ no hu say you are not part of him
Yes. Ti asem ni ye wonye ni student. Yes. But apostle me twa no me pese enema ewo mu no me pese me diri ni nyina na mate. Deja enti a miracle nko anti na ekwa asori a. No. Tie. Mama nkyere wade. Nyankopon onye bibi mawo ansana. Tie ni ye yo. Wo no wada na si o. What ya asem na se? Nyame nye bibi mawo ansana. No, onte sa. What to say? Wo no wodi kan dana se. Ehwa no na aka na koma na de bibi ama wo. Yes, until we say ade a mentimi nye ene se obe praise me. Until we say papo boni mu. Nyame ani wo. Papa mu boni mu. Me da wasi abribia. Reverend, what the point na say? Enti se Nyankopon ne walk in that way. Odi kan ye bibi ma wo. Oh, dey me kire no. Yes, one praise nyame onya hwe ma. Se oba nhyira tie nie. Oswale no amfa pra ya mpra ha. Tie nie oba ye bibi ama no. Se me ba no. Ah, me se oba ye bibi ama no. Se mba no nti obedidi. Where dey obedidi mfiri wakomam. Se aduane na akura ne di ne enya abodwe aduane. Na se ase wodidi kwa onya adwuma. Eye mu kwa obadwe na sa. Ba ade ache no osori apra. Wo pra ha. Odidi kura woni gi. Se awurade me da se. Ene na asema evangelist e kan se wo ye sofo na be nyam dwuma na di nokure sanity ye nyame apede na correction ne ma obo nu makura na wudi a wudi nyam yani adi akoyi di misika odi misika na emu mu kwa cha ntwa 3 days fasting prayers bi man kofo ni enkwaje wo ma wudi nyam bo ofu me ba sanity esa nyam bobo kutu wow uti de meka Ethiopia ma me fa asem huhu bi me fam me ma me to form no e ka asem bi na me busu pe ni pressure me for 10 million me kire wade yes then me to di me ka che busu pe se me srew afuna ade na aye pressure nya butre me putupuru good me wo ma metimi afro mo de atun se ma me wu ebi kura be pressure fast endinya wo se dabi oje it's okay si enye mu 5 kura no problem it's okay then me try say we madam fu me from na me so mo ana ti asem ni yo Ethiopia na masa de me fun ato na aye otiri mo kese ne oni mi suba pe me ho kire me hu na obi a me mfre me hu se we hu mi ye obaka se bia me nye but I am a free man of God sana me tie yes enti unim me free 6 peoples se me set example me free Apostle Dr. Louis Abuaje Worldwide Evangelical Seminar. I called him, say I need help. You just because no, I am very stranded. Me what you say? I dear me na mempe. I don't like that. Me Canada. Yes. Obi amene na esan bia no. Onim se mempe sa. But now I don't like that. But something is forcing me say me nyeden. Yes sir. Se ne be ya mani me nyeden. Enwase. Mo but man dwene urade bohye e bi nso Yakobon pese mani me guase no de ya ade bi me o me sa no then I first 6 people I trust them I called you me da say I trust them say enti Reverend ukra wo de no podie me dwene ho sa said no pressure say don't call him me obi ahun me see program we na me see me di be di adanse oh yeah me come Yakobon eni ayeden age enye say those I call them no nya good for me o omo apoa me e ma me hu asetena pa tie die yo se se bi o hia ade fru obi ho na se nipa na enya amawa it's not sin me but what is that the time say we a spiritual man of God eno kwa na timi kam bo me what ya ma ende ma asem no kura etimi kam but obi wo ho a obedwene se wabo na timodin ana me boa me da se eni ntini nyame aduma no ye waso fufu bi omodwene se nyame abo mo timodin then omo fa kwan bi so edi omo yi da bi o nyame abo timodin a temamfo na egum ni mu na odi ebedi ne se na odi sofo no wo ho amoso na ade na nyame abo timodin so mo nyame timodin fa bible no to eni nti se no odi tue nyame masoka nyame abo watimode bible nso ndekuta fa to ho ne kopa adwuma ye na me so me kire o se odi tue nyame masoka
na wo tede asofofo no mo twe ensorement di ne se nyame atwe wo di no mo so twe ye di sa na di because omo adwene bi say ye di efiri nyame ye di efiri nyame dia then adentina o man ye di ni direct what you say na say na ye bre say ye bre dia ene na wo nyankopon wem na wo se wo nya na omo ma de pressure no be dai mo nkokọ ma na mo a nya mo na ne so ye be nti di opebia no e dai oye ene wanyi obi nso a owrumotu no ye eye no kre ye nyankopon ukotena wa akotwan da ben no see no hey akwawe ne ba no ni problem oba masa nkoboso ka chense nyambe ye onye sei eno ano no bibia be kama bo so to no wa very aggressive nti wo beduru hon onimudin dada sofo bi betena TV so ebe ye ya sa and sofo Rev Owusu sofo ketwa ye andi be kan se be ye secret nkitin na sa sofo no omo room bia we betena ho a na obisa no atwerɛtwerɛ wo hye top brown tra move nti wunwura mu no ma men ka odi nganya history ni nya no ode baza Rev me ka se mi fa tutrim o pa atwe praye na sofo bia wo hu so wa so nan tini a wo pena sep wo do no fa praye no ko se papa enne nyame se me pra wa so dem ha ne ti do be ka jero Abaka says ompene kora ma ampa. Di nti no ompene. Onu se obe na duro. Utie de meka no. Wora u command mi nyame no usire duro to. Utie. Na adie na ba mo be ho dem ho no, wo be ya asai. Aspy. Nti dia from the prada mo. Utie de asma me ka wonya ntemasi o. Wo afa wo praye. Papa, me ne wa nti na dem be pra. Me am pese be pra wa so dem. No di wuro bia so dem bon twema. That's it. But what you say na say? But to me, I'm here. What the prayer ba me fie so be pra ma so dem. I will welcome you. Because I know say me ni eduro bia prayer ba be tro no. I have God. And how did they make it? I have God. I have God. Inti say Reverend Kase bia o e no the prayer ba. Say or the Bible pray ma so dem a me do anam de kina ma no say me nia no me so fokura no ye nyina ye nyameduma enti say wa Phyllis e bia obetima pray so dem wo kama dia why not go and do it that's all yes any me Phyllis me bu be pa o ko me twa pray na azo for me ni mo be dia to wa mo say be pray wa so o beti o kanka o beti nsem o me kan kire just because there is something inside there. Enyo mu nyina so e me say bimo. Yes. Ntem ka say omo a wonni mo omo. Bimo a wonni mo omo no. Yes. Try say obayesa. Obetin some me ka kire. Amo nyintu. Because we di bura ho a wa say omo nema. Wow. And oh my seven. Apostle say obi keeper. Actually, say who sorry die be ma. Was so very careful. Sanity. Know the kind of man of God you are going to. Who nipa ban how ye. Enye ka kese o tim. Enye efie kakraka wo. Enye wasra nanim ko fefefe ogina oni suit akese ote. No nyankopon onte kem, onte suitum, onte ahofanyam, onte honam niemam, ote nipa no like uso no mu no wo. Sanity. Wose nipa dua no na ya sorry dan. Nya sorry dan kakraka na wasi wo. Ti ensem be free ni mu apie say yensempa abon say this is a true man of God say yensempa susu a run away from that person last word na yenfan summarize you know Me da say because the entire na nia bre ne ye say no asa so for no buhehe ha na do so do hu ahi bai obai o say Rev Owusu Benpah say opese obema oman no nti say so for ka kire o say mama oman no Treaten na say ne Treaten say eno no Treaten na blabo because asem na ono naka no obi betimi asie chiri kura koye sa de pakro ni bibi yes but what you say yes enti wo kan asem public domain obi so ate o ze nipa bia so ye wa tamfo yes what you say enti se me kan sa asem na se obi te na se obi ni me wo beef bia obetimi asie chiri afa wo asem a wo kan ye no so ebi kura na nya wo yes na wakoye ni bibi ena Ghana hanso se bi obi wu a fofole yes bibi ansi ana meboa sanete enti nipa bia try se obehwe ne ho so yi ti se wo kan sama 20 wu ambrabo a ife se wo dwene ho cause e bia na obi asichiri akoye bibi e de aba ba hyew enso na bia na enya wo kan no wa o de meje ne ti me dia futu am be ma me nuanom asofo ne se
we are the secretary from God. Yes. What you say? Secretary from God there is supposed to know everything. Into the house of God. Yes. And this way so we are apostle, we are archbishop, we are wine. A case who say who da me can be. Yes. Just so many you. One how kwa you atembu. Yes. And nipa nyina ba ji watum asase we so. Na obewu ada ho. Na honhomone abofo emfiri Kristo aba befa wo spirit akọ no. Eno na ya ana. Enti mesremo. Mumi hu sa Ghana ye nyina ya de ya. Enti si ye ne ye ya. Awurade Nyankopɔn abasa ba kese ayi den. Aba. Ewe yeso. Yes. What you say? Yes. Na mumi enjai. Insensem bia ye tete ne nneema bia de ye ho atwetwetwetwe no. The last time I checked, India have 32 gods. What you say? Yes. India, they have 32 gods. It's more than that. And we also say 32 gods no. So growy at the same. And they always be they try to do a little good. Sana baya Nyankopɔn abasa baya kese de. Oh mo so sanity. Enti no mesramo pese mu sa anyamefo bebre na wa asase we so. Enti se wo nso wo we church go ano. Wa hwe bebi ado na tabro be kwa kwesi no. Na yedie kakra kra Nyankopɔn de amon na ne nyina ahwere wo. Enti mesrɛ be kwa asole bia mesrɛ wa repent ane nkyɛnse e bo aso dan no so. Ansa no akɔ. Ansa na wawuram. Me da obi bia ase, me da Avia Bible Ministry fo nyina ase. Me da machiri di ni bia ase. Na me da obi fo GTB. Nso ase. Enyo no anka manim, Ghana fo nim. Nka me mabe 100 na no munim me. But then it's more than that. Me chia me am hokani obi di aba. Na me chia wa were abena. We dey nkan wa. Asem we di wa ka asem. Sema yan me bisa. E be bisa say o ba na ka zo me di me hwe odi a. Na zo mo so the pressure be gunu so. The pressure be gunu. Enti me bisa say will do that? No, I won't do that. I won't do that. Me ba no ne ma me bisa me. Okay, chen say me Junior, I don't have time. When you know hear me, fine. When hear me, I don't have time. It is my responsibility to tell you my junior. That is the point. Simple. That's the correct question. Any apostle, evangelist Steve, and train commandant and commandant. Sorry. And him say, "Wow, here and what's your idea? God bless you and stay blessed." That's an ubatienka. Me say, nyame bejo amana ye heba clinic. Wow, person okoho just consult me. Yare bia edu nya no. Consult me. Obekono. OB4GT, OB4GT, and Sebraha. Your life will never be the same. Stay blessed and God bless you. That's an amateur. Bye bye.